Hmar Chanchinthar ngai thatu hai in reng in chibai changer ni zirtop ni sang ni som ni Chanchinthar team tu Olivia F Tusing amasan chanchin langsar zul hai pulal ramhlun sit tuk na thua in big remta Assam Rifle sipai kani le man Meghalaya MLA pani COVID ripui kai HIV in thok dam masatak athi tu hin chanchin kim changlemin Limta tharam ni som ni pasari sang ni som ni nia situk pulal ramhlun mulwai phekhu pathini jana inthoka arung district hospital Churachandpur mithisi na ala jing chungchang thua changer ni khat sang ni som ni khan in big rem anita ni in ei thulak na chuna shil pulal ramhlun situk na le in zom hin asuk tu motor nei tu hai ain Young Vaipei Association General Headquarters le mithisung hai ain Hmar Youth Association Tuithaphai Joint Headquarters le Village Authority Mulwai Phei Hai chu zani khan in thungkhomin in big rem anita pulal ramhlun rungkhom zani ma khan mulwai phei thlan mula vui anita in big dan dung zuin motor nei tu hai in sit tuk hai hi cheng nui ni in anral abo tu pa khom hi hlim in riktak tur athuka thisen lut Siza Hospital Imphal operation thotu la ani lein sit tuk ting hai hin damno en na in cheng singa an pe kir ni in ei thulak na chuna shil sit na chung changa thataka in big rem thei ani hi loma tak zet naupang polso ma in thoka anhui ting anum ta phot hai ta dingin Bethel Kids Club production chun saptong manga Bible chang shelen rule signa online English Bible recitation competition ahui hot meka hi in rule signa thiltum tak chu naupang hai pathin thrit na konga anin thanglin pe theina dingle pathin thu an mangai zul nok theina ding be sei le ani category pani polrukan thok pol somin kar hai le pol nga le anhui ting haya the ani category hai pahnia lomman pakhat na la tu hain BMX cycle le sumfai cheng zanga donganta pahni na la hain cheng sang ni zanga pathum na la hain cheng sang le zanga participants som ni hai koma consolation prize cheng zanga seng pek ni bokanti in rule signa thang hain Reverend David Ralson mobile number 7085426130 pasari bil parit panga pali pahni paruk pakhat pathum bil annole email felicralson@gmail.com thlaphal November ni somthum sang ni som ni chana video thonding ni ngata mimtuk kha December ni ruk sang ni som nia result pung ni ngati naupang hai thangseng dingin di sakna le Bethel Kids Club hain filna an si mani Valpakot le khopui bung joint VA meeting tharam ni som thum sang ni som ni a mi pui shit ding le zom ding an thurel le in shit tirna chen khat hai Valpakot le khopui bung sung Suknu Road area le Valpakot thlan mul lai nuhak tlangwal num chen dinga an hungphal anitano nuhak tlangwal Suknu Road fe thlenga mundanga fena nei ding hai Valpakot le khopui bung area sunga chol phal anitano chun fena nei ding hain lamsira bottle le mun nok le thildang dang de hon khom khap makani Valpakot le khopui bung sunga ran in su le ching khap anita bok hieng thusuk le in shit tirna sima hai en kai le keng ko tu dingin Valpakot le khopui bung task force mo phurna pum hlum full power pek an ni angin thusuk le in shit tirna zom lo tu man an lo ni khoma task force hain the Manipur Village Authorities in Hill Areas Act 1956 chapter 3 dungzuin anchunga action la theyan ti in khopui bung le Valpakot VA secretary hai le kholal hai pahni mingen thusu kan sim avoi khatna dingen Langol Lampui Siza Hospital lungma metlai Imphal Manipur khopui sunga Marine petrol pump ei nei veta hi petrol pump hi Mr Johnny Pakhungte son of Reverend Rul Lei Pakhungte hai ta ni in ei thulak na chuna shil hinga marnam mason na pakhat riwa e he shi ringot khom hi lomo meiti lea pam hi tlung taka afe pe theina dingin de sakna ein hlan ngalani limta tharam ni som ni paku sang ni som ni khan Narcotics and Border Affairs Police Haijun Assam Rifle sipai pakhat Punjab mi chu North AOC Imphal muna kani keji chan vele anman Mana Assam Rifle sipai hi 2nd Assam Rifles singa Churachandpura umani
mana sipai hi achunga thubui case simin police kuta pek ani tak thu ei thulak na chuna shil kani sumdong na aveng him tu sipai chen anin rolel hi apoi tak zet tulai hin Jawahar Navodaya Vidyalaya registration form sangni somni pakhat batch chu angai ven num hai ta dingin buipui theijing ani polnga le polruk inchuk mek hain apply theyanti tipaimuk bila Pherzol Center a exam penum hai chun mislal thang puizo te le di high contact theijing ania Pherzol Center a athonum hai chu thopek an num jing bokani online kher ni lo khomin a form hi an ko ma ngai ven thei ani bok Churachandpur Center hi seat a full laka Pherzol Center ruk chu mi dit khop mu an ningai no lein ngai ven hun lai takani JNV selection test palthleng hai chun polrukan thok polsom pahni chen athonin lekha anin chuk theiding thu ei palayan thok thu ei dong lom thushil na limta tharam ni som thum sang ni som ni nia patpui mun kaya in thoka long fe thla ayeng lon sur sit tuk hai san him na sin mi thopek tu hai abik takin unaw palar ramsuk amole unaw thingpui kul hai chunga kan lom bek beka mitam tak shingna san hima thale zung le longleng le theina po po senga kan khu leweng nu le naw shingna tam tak in mi hung san him pek le yin patpui mun HYA mingen in chunga lom thu kan hung shila in tlom ngai na in rim na le in sol na po po lalpan mal som sin la cheu mating pe ya mi hai ta dinga mal som na ni ding in di sakna kanin hlan cheu ti in HYA patpui mun chun an khomi longa sit tuk lo san him tu hai ku ma lom thu wan shil COVID-19 update Manipur sarkarin zani zanting dar nga athuan sudanin Manipura COVID-19 kai musuk tapo singkhat sangkhat zale som pakhat anvoi mek active case sangni zalile pahni damfela in thlasuk tapo sangrit zaruk somli pakhat recovery rate za som sari pasari point pasari paruk zani khan Thobal district a pasal kum som ngami athibel salein shingna chan tapo somruk le parit DIPR Mizoram sarkarin zani zanting dar ruka thuan sudanin COVID-19 kai musuk tapo sangni som parit anvoi mek active case zani som ku pasari damfela in thlasuk tapo sangkhat zasari som ni pakhat recovery rate za somrit panga point pahni parit in pemzat pahni COVID-19 leya thian umno Meghalaya MLA pahni hai chu COVID shipuyan kai ti changer ni khat sang ni som ni khan musu kan ni shipui kai hai hi Marcus N Marak William Nagar Bill MLA le Samuel M Sangma Bakmara Bill MLA hai ni in Meghalaya Health Minister AL Hek chunashil pu Marcus Marak hi ama ba ka athok tu staff hai khom shipui kai musu kan ni thu ei thulang na chunashila pu Samuel Sangma hi tu hin Shillong Private Hospital pakhata enkol nek ni in ei thulang na chunashil sabok khama khan I momini Phulbari Bill MLA khom COVID shipui kai musu kalonita Khovel pumpuya HIV HIV in thok damfel maka record masatak Timothy Ray Brown chu a cancer nat na ahungin langnok leya atluk hnungin California muna cancer leyin athi Brown hi kum sangkhat zaku somruk paruka ping ni in a HIV in voi kum sang ni pasaria en koldam ani na mingchoin Berlin patient tia shit larani thanga sungzet cancer leya en kol ani hnunga thi ani a athi thu hi akop pui Tim Hofgen in FBI aposani in khel na hung NBA final game khat chu in khel zone in LeBron James le a team Los Angeles Lakers chun Miami Heat hai chu 9-8 116 an in 1-0 series in man thui final match hi game ruk lai zet in nelding ala lein a shot lem ding ruk chu shi thei ala ni shino Barcelona chun Azek Anthokin American right back Sergio Dest chu anlo lak felta Lyon chun AC Milan anthok attacking midfielder Lucas Paqueta chu anlo lak felta lein Arsenal in Lyon midfielder awa lak antum na chun ma ason pha hle Bayern Munich chun Dortmund chu 3-2 ne in German Super Cup chu anlo lak nok derta Bayern Munich hin sangni somni sung trophy panga an lak na anita nge bok Ole khang hai po kha Chanchinthar ei pung thei hai chu ani ngai thatu hai hun mangin hoi